Naghanap ito nila. Huwag kasakay. Wow, sama na tap. Unsa mo siya? Unsa mo wa mo kasakay or di mo pasakyon? Ako gadiuda ko nila guys, no, di sila pasakyon. Ha? Di sila pasakyog taxi kay di sila masud. Dili walang sunti kwarta. 500 pe. Sama ni. Trip na mo ni guys ha. Dari oh. Kami mag-taxi, wasa may buda sa mong motor. Ay mo at kugwa lagi, gara-gara gini wa. Sakay mi rin, pero librihan mi, librihan. Ya, itabo ni guys, di pagid mi magkabayaro kay wa extension driver libre. Way unsa? Libre ni. Driver wa extension. Wa kasukli. Tama na kay ta sige o way sinsiyon. Okay kayo. Asa tapadong? Doon tapado sa GY. Ako sa dito. Kaon. Manong kaon. Kaon. Kaon kay tuyo. Bro, kaon. Abay gasto, libre kaon ya. Libre plate. Libre plate. Daog. Ya, gulit putos. Okay. Kasi puhunan, kabagas naong ra. Ay. Tati baga. Ilagay ko doktor ray. Ako, di bayad na ka. Di yung driver, libre na ko. Ano naman? Migo ko na, ino. Saon na day. Okay, dala. Bata na saag taani ha. Agwa. Naglakaw na sila guys. Hagbong ka gani diha. Hagbong ka guys. Ay, katong kuan ya. Ano sa likod ya? Tanong tani. Dili ay, medyo lang. Nami rin sa may GY dapit guys no. Nga mong gyari guys, kaon gini guys. Kini mga online na magdi. Samli. Pangalan. Wala kag bahag lagi. Okay pangalan ito. Ano siya ikuman. Asa tangawon rin? Ha? Asa tangawon? Ha? Ade, madin. Ade man ni udto rig karon diri guys sa ding kwak kwak. Ding kwak kwak. Ding kwak kwak kwak. Hello sir, grabe. Usa ni day. Yes ma'am. Ding kwak kwak kwak. Hello ma'am. Ang kabanan bre guys. Uy, Kapit lagi mag-posing. bila DJI ko. DJI ko. Abre ko ikaw po. Ako dali. Didi. Hi. Ma'am Jean eh. Morning Ma'am Jean. Morning Ma'am. Afternoon ma'am. Morning afternoon eh. Sir. Kulang penarik. Dito ka. Kulang pernah kulang balik kan. Ano to dali? Dito ka. Jilai.